Poštovani gledači, pozdrav od Beograda. Ekskluzivno intervju so svetskата košarkarska legenda Zoran Moka Slavnić. Se nadam дека ќе биде интересно, ќе чуете многу убави интересни моменти од неговиот живот. Направен Мока, добар ден и добродојдовте во нашето интервју. Прво да ја прашам како е вашето здравје. Hvala što ste me pozvali, što ste se setili te daleke 1966. Ne mogu da verujem koliko sam mator. Što se tiče zdravlja, ok, malo sam povredio nogu. Idem na terapije, tako da sve ok. Ви имате многу убави сеќавања за Куманово, конкретно за нашата спортска убавица Соколана. Вие многу пати велите дека Соколана е нераскинливо врзана со вашиот живот. Зошто? Da, to su moji prvi početci, bukvalno prvu utakmicu koju sam igrao Crvenu zvezdu. Ne sjećam se uopšte da sam ušao, sam bio u sastavu, je bilo Kumanovo. Znam da 3 dana pred put, sad sam bio nervozan, kažem, mami, ajde da se spremim, kaže, šta ti je bre, tek ideš za 3 dana. I strašno sam bio uzbuđen. I naravno zbog toga Kumanovo nikad ne mogu da zaboravim i uvijek će biti u mom srcu. Tad sam se prvi put sreo sa publikom, temperamentna, Makedonci su temperamentni ljudi i ono sve što me veže za tu mladost, sve je najlepše. Žao mi je što do sada nisam ponovo bio u Kumanovu, nadam se da će to da mi se ta želja ispuni. Od kad sam tebe upoznao, desio nam se ovaj COVID, pa sad moja povreda, bio sam 13 meseci u bolnici, ali nadam se da u budućem periodu da ću doći što pre. Evo, ние покажемо дека една слика од Соколана. Ова е нашата спортска убавица. Вие сте тука во тимот со Црвена звезда. Рековте публика многу, атмосфера незаборавна. Што уште мока памети од таа Соколана која многу ја зборуваат? Moram da kažem samo u tom vozu za Kumanovo od Beograda bio je ženski tim Crvene zvezde. Tako da i to mi je ostalo u sećanju i to samo pokazuje, nažalost, za danas, da je nekada Kumanovo bilo jako interesantno. Pogotovo kad možda da jedna zvezda dođe na takav turnir i ženski i muški tim, znači da su imali neku tradiciju i da su ljudi voleli košarku u Kumanovu. Nadam se da i danas vole i voleo bi da go više čitam o Kumanovu, nekom timu iz Kumanova, i im želim sve najbolje. Која беше екипата на Црвена звезда која дојде во Соколана? Се сеќавате ли на тие кошаркари кои беа во Соколана? Pa ja tu su te slike, pitaš me da se sećam imena? Имена, да. Pa to je od Stanimirovića, Teodosijevića, tu smo bili Vezović, Žugić i ja, evo na toj slici vidim, mogu bi da vidim da se setim još nekoga iz tog doba. Evo bio i Pešić, znači onako šaren tim, mi smo bili mladi. Tako da Sarjanović, mlađi tim, možda nisu bili svi prvotimci, ali u svakom slučaju to su naši neki prvi početci i zato se rado sećam. Кој беше тоа тренер во Црвена звезда? Тренер? Verovatno da je bio Musa Bjegojević, Da. pokojni, a posle već 68. došao Aca Nikolić, tako da sigurno je da je bio Musa Bjegović, jedan divan čovjek, divan trener, inače je umetnik, vajar i eto, zvali smo ga iz milosti Čale. Да кажеме дека во Соколана пред вас настапуваше Цветковиќ и Вичентич, таа пред вас генерација. Они беа неколку пати победници на турнирот во Соколана и таа атмосфера, секој си имаше свое место во таа Соколана, публиката аплаудираше. Ви убаво рековте дека Кумановци ја знаат кошарката. Ja moram da kažem da u to vreme daleko poznatiji od mene je bio Knjazev. To je jedan fantastičan igrač. Spada u red tih nižih, gde i ja spadam sa 182, eto. Bio sam sigurno najniži. I on je sigurno doprineo da makedonska i kumanovska publika i košarka bolje upozna taj sport. Jer on je bio jako atraktivan, kao Josip Đerđa. Tako, mi malecni, što bi se reklo, publiku volimo da uveselimo i oni nas puno cene. Tako da, možda sam i zbog toga
imao neki tretman tamo da me više vole možda od nekog drugog. Iako ja kažem, ja se ne sjećam koliko sam igrao, da li sam ovo što igrao, nadam se da sam ušao. Tu ja lično se ne sjećam. Možda sam igrao i više da se ne sjećam. Jaz koga bi rekel, дека Sokolovana se renovira, вие се израдувате како мало дете. Имавте многу напливни емоции. Зошто така се? Pa takav sam čovjek, tako sam se rodio, takav mi je mentalni sklop. Се радувате на таа работа, дека Sokolovana se renovira? Ma kako ne, mislim, drago mi je, kažem, uopšte iz te moje mladosti se preseljavam u sadašnjost da bi voleo da oni budu prvaci u Makedoniji. I to bi mi bila najveća nagrada. Tako da svaki napredak u Kumanovskoj košarci pozdravljam i jako mi je milo. Еве Мока, ние ќе покажеме слики од овој турнир кога се пушти спортска сала 80-та година 11 октомври. Еве го Зоран Славниć во Шибенка. Pa evo, ja priznajem da se nisam ni setio toga. Sad si mi ti to rekao da je bilo otvaranje hale. Ja se toga zaista ne sjećam. Bilo je vjerojatno to mnogo tih stvari da nešto možeš i da propustiš. A eto, baš mi je bilo da smo sa Šibenkom došli. Znači da je to bio drugi put kad sam bio u Kumanovu i verovatno ja, pošto sam ja bio u Šibenci igrač i trener, verovatno da mi je bilo milo kad ste nas pozvali na turnir da smo se vi rado odazvali. Ja se i ne sjećam koji su timovi sve igrali, ali nije ni bitno. Važno da se sjećam Kumanova i kao grada, sad je vjerojatno to sve izmenjeno, vjerojatno ima i pešačka zona i gore dole, pristojan hotel, sve je bilo okej, a da ne govorim Tavče na Gravče. Jer voliš Tavče na Gravče? Pa ja malo prilike sam imao da ga jedem, ali volim. I kumanovski suđuk je bio dobar. Jeste, to je ta kobasica koja je, ako misliš na kobasicu. Pa da, mi ga zovemo kumanovski suđuk kao kobasica, tako je. Pa da. Уште една слика од турнирот. Мока Славниć дека со глава долу. Da, evo tu je Srećko Jarić, Vučica, Joško Šupe, sekretar. Tako da, jako mi je drago da se sećam tih dana, pogotovo tih 2 godine u Šibeniku, jer to je bio neki moj početak trenerskog posla. Dosta mi je bilo više da me neki treneri vode, a da ne razumeju ništa. Onda sam rekao, sad ću sam sve to da radim. I nije ispalo loše u Šibeniku. Ajmo сега да се вратиме на почеток. Мока Славниć, кај е роден во Белград, во кој дел на главниот град на Србија? Ja sam rođen u epicentru, Cara Lazara 11, pored Narodne banke, čuvena kafana. Ne, preću posle na Dorču, to nije Dorču. To je stari grad, ali gornji deo, epicentar grada. Po Narodnoj banci se uvijek određivao centar grada. Tu je čuveni kafić Crveni petao, Hotel Palas, kafana Proleće. Onako jedno urbano dete i dan danas me prati to staklo, čelik, beton. A u suštini sam neki romantik u duši. Posle 95. prelazim na Dorčol, ali sam imao puno drugova sa Dorčola i onda su svi mislili da sam Dorčolac. Какви беа твоите родители? Твојот татко и мајка што работе? Какви беа? Otac mi je bio šofer, majka domaćica i naravno da su tražili od mene da završim neke škole, da ako ne daj Bože nešto mi se desi, jednostavno da ne smijem da budem da se prepustim samo sportu. Ja sam ih ispoštovao, završio sam srednju saobraćajnu, spoljnu trgovinu i to je za mene bilo dosta. Zbog njih sam to i odredio tako, ali mene je košarka bila sve u životu i znao sam da ću biti košarkaš. Kakav, to nisam znao. Кога Славниć земја прв пат кошаркарската топка, како се случи тоа? Во кој дел на градот, во спортска сала ли Славниć ја зема топката и почна да се занимава со кошарка? Meni su dosta išli i drugi sportovi od ruke i jednostavno nisam znao gde da odem. Fudbal, odbojka, rukomet, ma da ne nabrajam sad sve sportove. Zaista mi je to mnogo išlo. 61. godine Evropsko prvenstvo bilo u Beogradu na sajmu i tad sam video prvi put Đerđu, legendarnog igrača Hrvatske iz
Košarkaški klub Crvena zvezda koga zapošljate vi igrati? Prvi moj predsjednik je bio Aleksandar Gec, legenda košarkaška. Poslije su se menjali, nebitna toliko imena, tako da sam ih i zaboravio. On je bio veliki igrač, veliki predsjednik i jedan veliki autoritet. Koje je to prvo debut za reprezentacije Jugoslavije, koga se sluči? Pa ako ne računam te balkanske šampionate koje, da me 2 puta vodio Žerovica, nije me vodio na ova velika takmičenja, znači to je od Novosela 73. u Barceloni, prvo evropsko prvenstvo i prvo zlato. Toga je brate ti i Kićanović? Tu smo kao mladi, kao novi ušli Kićanović, Dalipagić i ja. Bio je tu Ivković, on je zamenio Kapirića, je bio povređen, Marović, ali to je otprilike uz ove, da kad to kažem, starosedeoce, Plećaša, Tvrdića, Jelovca, Šolmana, Kapidžića. To je ta neka nova garnitura, Ćosića, da ne nabraja sad koji su bili. Nas troje smo tu prvi put debitovali i onda ćemo narednih 10 godina igrati. Po Ljubljana 17. godina ta Jugoslavija je stana svjetski šampion. Vi ne biste to vežba sostavot. Isto tako ta beše izvorena generacija. Da, to postavimo prvi put svjetski šampion, ali eto ta kost u grlu što nikad nismo Ruse dobijali, ni tad nismo dobili Ruse u Ljubljani, nego bi drugi vrsta sistem takmičenja, tako da dolaskom Novosela to se sve menja, on pravi taktiku kako da se pobede Rusi, što je zato i najbolji trener svih vremena po meni. Gomejski mnogo pati veleše, sve mogu da pobedim, ali Jugoslaviju nikako. Da, mi smo bili rak rani, ako smo bili dobri sa njim, pogotovo ja, on me zvao Junoša Bandito, da sam mladi bandit. To je jedan od velikih trenera, možda je od njega čak bolji Kondrašin, ali on duže bio, CSKA je vodio, pukovnik je bio, palkovnik, tako da bilo je puno anegdota, ali... To još mora da kažem, Moka Slovenski Sojuz imaše mnogo silne reprezentacije. Aleksandra Bjelov, Sergej Bjelov, Tkačenko, strašna reprezentacija. Belostenjin, Žarmuhamedov, Pavlouskas, Edeško, ubitačna ekipa, mislim. Ali mi smo igrali neki stil koji ne može da se provali, jer igrati šah sa Rusima, to si osuđen na propast. To je shvatio Mirko Novosel i onda je, da tako kažem, ukomponovao pre svega taj trougao Ćosić, Kićanović i moja malenkost kao neki kreativci uz mašinu za davanje koševa Dalipagića i svi ostali koji će da rastu. Jelovac, Jerkov, Delibašić, Radovanović. Volili smo da igramo protiv Rusa jer su nam ležali. Jednostavno oni nisu imali ključ da bi nas pobedili. Kako je Dražen Dalipagić? Gledam vas ima po televiziji. Dalipagić ne se mnogo eksponira. Pa ne oni Kićanović dok su bili ovde nisu se mnogo eksponirali. Ja se ne eksponiram. Znaš kako ti je, svima je majmun interesantan. Tako da ja više puta sam gostovao kod ljudi koji su voditelji, koji su bili voditelji i kad sam ja bio mlad i kad je to meni puno značilo. I, na primjer, jedan pokojni Mini Max, mi smo bili super, ja sam morao uvijek da se odazivam, jer on imao čuvenu emisiju na radiju Tup Tup, koja je trajala 4 sata. Posle kad je njemu bilo važno da mene pozove, nisam mogao da odbijam. I na mnogim televizijama se upravo to i dešavalo. Da sad je bilo vreme da im ja vratim. I zbog toga sam možda više nego što bi možda neko očekivao, a možda sam i interesantan. Jer vjerovatno da nisam interesantan da me ne bi ni zvali. Znaju da sam hrabar, da smem sve da kažem. Evo ova prilika pre da dođe meni u Beograd, mnogo Kumanovci postari ove sogranje rekao da ga pozdraviš, Moka Slavnić mnogo. Mnogo Kumanovci te pametat i te početuva. Možda će to nekome da zvuči sad kao iz kurtoazije što ću da kažem. Međutim, nije. Ja sam čovjek vrlo iskren. To mi je jako drago što me nisu zaboravili i ja kažem, možda su pola od njih već umrli. Ja sam ušao u 75. i kogoda me se seti, eto, milo mi je ako sam im u nekim trenucima
osvežio i ulepšao život i naravno da im se zahvaljujem i nadam se da će u prvom prilikom doći. Kaži mi, Kićanović, kaj se ga što raboti? Pa Kićanović, kad je se vratio, bio je generalni konzul u Trstu, u Italiji. On ima hotel Olimp na Zlatiboru i tamo provodi pola-pola. Pola vremena tamo, pola u Beogradu. Čujemo se često, ok, sa zdravljem, s Radovanovićem isto, s Dalipagićem. Nisam u kontaktu u posljednje vreme, malo je bolestan, želim mu ozdravljenje. Tako da sa svim ovima, dok Šolman nije umro, bili smo u kontaktu. Sa Skansijem sam bio u kontaktu, sa Ratom Tvrdićem. Ja sam ostao Jugosloven u duši. Stalno me zezaju, nema više Jugoslavija. Rekao, nema Jugoslavija, ali ima Jugoslovena. Tako da sa kim sam bio dobar i pre rata, da tako kažem, ostao sam dobar i do dan danas. Sada da prašam, ne znam da li neko te što prašao, od kada je nadimak Moka? To je milijarditi put da me pitaju, pa onda kad više nisam, pa mi je bilo dosta da odgovaram, onda sam ja rekao zbog Moka kafe, čokolade, napolitanke. Međutim, zbog Motke. Motka, tukli smo se kraj protiv kraja, upravo moj deo ulice protiv Kapedžićeve. Tamo su bili ambasadori, a mi sirotinja. Pa se onda smo se tukli. Bila je Motka, pa sljedeći dan je bila Močka i na kraju permutovala u Moka. To je original. Moka kako dete je bio je temperamentan i duri često pati si imao fizički presmetki, verovatno. Pa dobro, ja sam odrastao u urbanom kraju. Totalno. Znači, to nisu rubovi grada kao što je... Gdje su romantični krajevi, da. Ne, ovo su rubovi grada, to su Zvezdara, Voždovac, Palilula. To obično su tu bili mangupi. A u centru grada su kao finiji. Sad zalomi se neki da nije fin kao ja. Ali jedno vrlo srećno detinjstvo, koloritno i krajnje interesantno. I golemo drugarstvo. Da, to uopšte nema problema. Kod nas otprilike 61. uvedeni televizori, u mojoj zgradi je bilo dvoje koji su imali televizor, tako da bili smo potrebni jednim drugima. To je jako bitno. Danas se uzme ovo govno i samo se vrti ceo dan. Mi smo bili potrebni jedan drugom i zato smo se družili u hordama. Tako je bilo u repstaciji, po 5-6 smo išli zajedno, ne možda igramo svi 12, imamo različite ukuse, interese. Jedno izuzetno srećno detinjstvo. Pa da se vratim još pre mene, ja sam već bio na rubu toga. Kažu da su najsrećnije godine na planeti Zemlji bile 60. Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley, Beatlesi, Stonesi i tako dalje. Rekao te mangup. Definicija za mangup u to vreme, što je moga? Mangup vika дека, сега грубо да не кажем, бараба, delikvent. Mangup je... Ne, mangup je pozitivno, da. Ovo sve što si rekao, to je negativno. Pa to je u stvari da umeš da se snađeš. Po tome, mangup ne sme da bude ništa negativno. Kako prilaziš devojkama, kako prilaziš ljudima, kako se ponašaš u kafani, u prodavnici, u banci. Mangup to je jedan šmek da bi bio ljudima dostupan i interesantan. Različiti od onih koji nisu mangupi. Su svi te karakteristike? Pa da, to su prilike, ja ne znam da sam ja mangup, ali to su karakteristike. Da. Zaboravim da ga spomnem, Žarko Varajić počine isto mnogo dobar čovjek i golem košarkar. Da, dosta ih je umrlo u posljednjih 5 godina, ne računajući samo iz Srbije, nego naravno i iz Hrvatske. Bili smo jako dobri prijatelji. Сега недавно počine, izvini, Damir Šolman. Da, Skansi. Da, to su od ovih. Možda ćemo nekoga zaboraviti, nek nam oprosti što nismo spomenuli nekoga. Da, igrao sam sa Varajićem 2-3 godine u repstaciji. On je bio strašan igrač, on će ostati upamćen da je dao najveći broj koševa u finalu Lige šampiona, 45. Emersonu je dao sa Delibašićem i Radovanovićem, to je bio taj čuveni trougao i žao mi što se to sve desilo. Ali interesno, ta Jugoslovenska liga, ne znam kako da je smestime сега, to je kako Euroliga сега. Jako jaka liga, najjača liga u Evropi,
definitivno, to se znalo. Jer u toj ligi, onako objektivno, 6 do 8 klubova su bili favoriti da osvoje prvo mjesto, a samo će jedan biti prvi. To govori o velikom kvalitetu. Znači, da li je to bila Bosna, da li je to bila Olimpija, da li je to bila Jugoplastika, da li je to bilo Cibona, Zvezda, Partizan. To je već 6-7 nabrajam. Crnogorci su malo zaostajali, ako nisam rekao to Olimpija. Znači, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Srbija, to je bilo ovako naprednije. Makedonija i Crna Gora nisu bili tako jaki. I u tako jakoj ligi kad si prvak, onda da smo imali po jednog, a daj Bože da smo imali tada po 2 stranca, ja mislim da bi mi osvajali po 5-6 puta neko od tih klubova Ligu šampiona. A ljudi mnogi ne znaju da u moje doba Zvezda 2 puta smo bili, da tako kažem, u polufinalu, a kad si u polufinalu to je Final Four. Jedan smo izgubili od Varezea, Aca Nikolića, drugi put CSKA, da ne odemo u finale. I to je veliki uspeh, samo ljudi to ne znaju. Morate prašam, profesor, сите го викате у Македонија профа Аца Николиć je една уникатна кошаркарска легенда. 4 stuba ex-Jugoslavije su bili Bora Stanković, Raša Šaper, Nebojša Popović i Aca Nikolić. Jedan gospodin kao trener, čim je gospodin, znači da nismo mnogo imali dodirnih tačaka, jer ja nisam gospodin, ali čovjek koji je dao temelje našoj košarci, jugoslovenskoj, i naravno sve pohvale na njegov račun. Što može od Aca Nikolić da se nauči u to vreme? Što vi savjetuvaš? Pa on je taj prvi trener koji je mnogo i akcent bacao na odbranu. To nije baš svojstveno Jugosloveniji, to kao u Brazilu, da uvedeš odbranu, a zna se u fudbalu, zna se šta je. Ali to je jako korisno i ne bi ga Italijani uzeli za Injic da bude trener 100 godina. On je više ovako za neku, kako da kažem, da ne bude ni slučajno da sam uvredio, neku više šablonsku košarku bez mnogo kreacija. Nažalost, to je i Žeravica nasledio i zbog toga nisu imali uspeha protiv Rusa. Tek je morao da dođe na Osel, koji je bio odličan košarkaš. Nije fizički bio mnogo jak da bi bio reprezentativac, ali je veliki šmeker i on je to provalio, taj sistem igre. Potpuno kontra od Nikolića i Žeravice. Da, i Partizan 91. stane šampion Evrope. Naravno, on je tu bio mentor, kontrolisao je bio i Jugoplastici isto. Gde god je došao, on je napredio tu košarku. Kažem, njegov akcenat je bio više na odbrani. Bora Stanković, sekao je čest na 30 godini, je prvi čovjek na FIBA, uspije da ostane na ta funkcija i mnogo dalje pridonese во развојот на кошарката во светски рамки. Pa čim Jugosloven je na čelu FIBE, to znači da je mnogo dobar. Je vrlo pametan, bio i trener, i predsjednik, i sve živo. A doktor je valjda po vokaciji. Ne, za životinje. Veterinar. Stade mi misao. Moraš da ga poštuješ. Bili smo dobri. On je za mene rekao, čak to i u Minhenu 72. da sam ja bolji igrač od Plečaša, što mnogi nisu prihvatili, a poslije da se uvere. Šalim se, naravno. Ali mnogo me je cenio i, eto kažem, on je taj jedan od ta 4 stuba što sam nabrao. Imate i olimpijski medalji. Ona беше mnogo kontradikторна олимпијада во Москва 80 година, кога светот беше поделен и некако успеавте да донесете добар резултат Југославија. Nekima koja se nije sviđalo što smo bili olimpijski šampioni iz Moskve, kaže da nisu igrali Amerikanci. Ja sam se Bushu izvinio za to što nisu došli. Da ću da mu ja pošaljem repliku od moje medalje. Moskva je, pošto se znalo da neće igrati Amerikanci, trebala da bude obračun sa Jugoslavijom. Da to bude to veliko finale. Međutim, oni su kiksnuli protiv Italije, nama omogućili da bude utakmica u finalu zezanje, jer Italija za nas nije predstavljala nikakav problem i tako se i desilo da smo u finalu igrali sa Italijom. Gladno smo dobili tu utakmicu. Секојаш имаше комплекс.
Da, dobro, Dino je bio strašan. Strašan igrač, da. I on nije mogao da da više od toga što je mogao da da kao sam. Italija je bila odlična ekipa. Nije to bilo šale. Mnogo daleko lakše, a Ruse si mogao da dobiješ samo ako dobro igraš. Ali Moka, zašto imaše dominacija Jugoslavija, Sovjetski Sovez, Jugoslavija, su deceniji tije dve reprezentacije dominira od Evropa, Španija i Italija bija podole. Bija po kvalitet poslabi Španija i Italija, a Sovjetski Sovez i Jugoslavija bija dominantni su... Da, pa kao što smo mi dobijali Španiju, Italiju, Češku, Češka bila odlična. Mada izvini, i Španija sa Epifanio Korbalan beše dobra. Pa naturalizovani, kad imaš i Luika i Brabandera kao Amerikance, ali kako smo mi njih tukli, tako su i Rusi njih tukli, tako da se uvijek čekalo samo finale Rusija i Jugoslavija. I to će tako da traje moj ceo mandat od 10 godina, od 73. do 83. Ništa se nije bilo promenilo. Tu i tamo neko uspe da uđe u finale, da pobedi, a da ne budemo mi Rusi, to se desi valjda jednom u 5-7 godina, ne znam ni ja. U moje vreme ni jednom se to nije desilo, da neka treća ekipa bila prva. Tako da dominacija Jugoslavije i Rusije. Na ti evropski svetski prvenstva na olimpijadi se menува poviše treneri što je vodio ta reprezentacija Jugoslavije, Aca Nikolić, Novosel, Žeravica i ušte nekoj da ne ispuštime. Pa u moje doba od tih 10 godina još je bio Skansi. Petar Skansi. Jednu godinu, da. Pa su se vraćali i Nikolić 78. u Manili, Žeravica 80. I na kraju, kad je bio Boša Tanjević trener 2 godine, ja to nisam igrao, 81. 82. I onda još na posljednju 83. godine na Evropskom prvenstvu u Francuskoj bio Đerđa. To je otprilike sve u mom mandatu. Evo interesno što je komentirat me ova slika od Kumanovo. 80. godina vo sportska sala vo Kumanovo dođe Šibenka, bije kako trener, kako igrač i jedno malo interesno momče, Dražen Petrović. Kumanovci velja ovak je bilje svjetsko čudo od igrača. Pa evidentno da nisu pogrešili. Ja kad sam došao u Šibenik, 79. ja sam čuo da od Ace Petrovića, starijeg brata, igra njegov brat u kadetima. I ja sam rekao Vezoviću, kakve kadeti, daj dovedi ga da ga vidimo. I imao je 15 godina. On je u oktobru rođen kao i ja. Što zabeleže prvo kaj Dražen Petrović? Što zabeleže kaj njego? Kako mlado momče? Koji ti je pečatok prvo za njego? Pa ništa, vidio sam da je ludak za košarkom. Da je potpuno manijak, da ima želju da bude najbolji košarkaš naš i vidim, nikad nisam vidio nekoga sa tako velikom ambicijom. Dalje je sve istorija, dobio je šansu. Mnogi kažu da je on moj igrač, ne može da bude moj. Ja sam mu pomogao, dao mu 2-3 godine ranije da igra, što je velika stvar. To je rekla njegova majka. I eto, on je postao to što je postao. Tragična smrt ga je, nije mu omogućila da možda i više odigra u tom New Jerseyu u NBA ligi, ali ostaće upamćen kao sigurno jedan od 3 najboljih. Da li Dražen kako mlad igrač gi slušaše vašите совети? Беше ли, би rekao te беше амбициозен, но što najmnogo od vas nauči Dražen Petrović? A meni bi to bilo neukusno da ja kažem. Ubeđen sam puno stvari. Tako da bio je dosta kvalitetan u tom mom učenju njega, zato je brzo i napredovao, jer smo igrali isto mesto. A ja ću da kažem ovako, ako sam nešto doprinao da on bude bolji igrač, bit će mi drago. Sve ostalo bi bilo neukusno da ja kažem šta sam ja doprinao. Ето таа генерација на Шибен, kada ги споменеме Љубоевиќ, Мацура, Шарич, Марелја, Јарич, беше во југославенски рамки многу силна екипа. Mi smo prve godine se borili za opstanak i naravno smo ostali. Druge godine smo bili 4. Kup Koraća, evropsko takmičenje i sad je više Rado gol na šalu. Sad sam teo da idemo na prvaka. Napravio sam im budžet koji treba, koji su mogli da ostvare i te 3. godine bili bi prvaci kao od šale.
Ja sam i doveo u drugoj godini Jarića i ja sam čak, i kad kažem ja, govorim kao trener. Ja sam bio igrač i trener. Puno utakmica smo igrali i ja, Kec, Jarić 2, Dražen 3. I to je onda bila kompletna kontrola lopte i, boga mi, opasni smo bili, brzi. Mnogo interesan igrač beše Moka Ljubojević. Da, on je jako bio interesantan. Nisu pronašli mjesto za njega u Ciboni, u Lokomotivi. Bila je greška, kao i za mnoge druge, što nisu vidjeli, kao i za Vučicu i Macuru u Jugoplastici. Oni su već bili kad sam ja došao, već je bio oformljen tim, samo sam ja došao kao novi, da kažemo, kao igrač i trener. Tako da, želeo sam sa Šibrenkom da budem prvak Jugoslavije. Mislim da mi se to ostvarilo u narednih 2 godine 100%. Jer sam teo da kupim 2 igrača koji su nedostajala da idemo tačno na prvaka. To je dođe i Đurović, Vlado. Prvo će doći Faruk Kulenović, pa onda Đurović. I Đurović je osvojio, međutim skinuli su medalje. To je bilo onda da se igra ta majstorica u Beogradu. Šibenka nije izašla na teren. Oni su bili u Beogradu, ja sam ih savjetovao da izađu na teren, jer mnogo su oni mali da ne bi izašli na teren jednoj velikoj Bosni. I rekao sam im da to neće valjati. I tačno se desilo, naredne 2 godine su ispali iz lige. Više nisu bili simpatični kao što nekada. A ja sam im rekao da nemaju to prava da rade, jer smo mi krvavo stekli simpatije od celokupne jugoslovenske javnosti, košarkaške. Zaista smo bili onako atrakcija i svi su nas volili. I potom se pravi što jedan golem projekt Cibona, sa Mirko Novosel, Dražen Petrović ode od Cibona, Danko Cvetićanin ide od Cibona, od Partizan, jedna mnogo silna ekipa isto. Naravno, tu je Novosel. Nakić, Knjevo. Ma, ima i koliko hoćeš još. Naravno, Pavličević, koliko hoćeš. Čak i jedan Adnan Bečić je imao svoje mesto. Čutura, Čutko, strašan. Bili su stvarno moćna ekipa, to su pokazali i u Evropi. I to je sad projekat Cibone koje za moju priču nisu interesantni. Da. Pa potom rekao me dođe Partizan, 91. godina i stanove šampion. Da li vi mislite da u to vreme Partizan može da napravi iznenaduvanje i da ga pobedi Juventud po finaletu? Dobro, nominalno ne, jer nisu bili favoriti. Juventud veše silne, Joe Fresa, imaće mnogo dobri igrači. Da, ali nisu odigrali kako valjaju. Oni su trebali su mnogo ranije da uđu u završnicu s Partizanom. To je jedno nadahnuće. Istanbul to ne pamti i to je bio veliki uspeh jugoslovenske košarke. Jugoslovenske. Više nije jugoslovenska, nego kako smo se zvali, SRJ ili kako smo se zvali. Jer je 80. Tito umro. Mi ćemo raspadnuti 91. druge. Već počinje rat. Jeste. Tako da to je bio veliki uspeh Partizana. Ko spomenute Josip Broz Tito, spored tebe kako čovjek Ja sam bio Titoista. Voleo sam ga puno. Zašto? Pa zato što, pre svega, što je imao vrlo plemenitu ideju o ujedinjenju svih republika, što je uradio. Nije sprečavao da možda odeš napolje ako ti se ne sviđa zemlja. Pasoš je bio jako cenjen. Bio je u ratu. Nije se štedeo. Bio je jedan veliki vojskovođa. I kad 179 nacija ti dođu na sahranu, pa ne može da je sve namešteno. Rekord. Rekord u istoriji sveta. Pa nisu došli svi. Mala smo mi zemlja da bi neko došao da se šlihta pa da dođe na sahranu. Od Amerike do Rusije i ne znam koga sve, svi su bili na toj sahrani. To ti je pokazatelj kakav je bio. Možda nekom nije odgovarao taj sistem komunizma, to je bila plemenita ideja još od Marksa i Engelsa, pa posle će da se pretoči u socijalizam, a to je da budu svi podjednaki, tako da, naravno, da mi je Tito bio u srcu i žao mi je što nisam mu stegao ruku, jer sam imao tu priliku. U Igalu je nas se primio 78. kad su bili svetski prvaci, ali nažalost ja sam igrao neku utakmicu dan ranije i
to neću sebi nikada oprostiti. Mogao sam da stignem privatnim avionom, to je koštalo $5.000 i ja sam se uplašio da možda neko u Beogradu ili u Srbiji kaže vidi kako je bahat, platio je privatni avion da dođe. To sebi nikad neću oprostiti što nisam uradio. Кога почина Тито, кај беше ти? Тито почина 80-та година, тоа одекна многу жално во цела Југославија, а Мока од каде дозна за Тито дека починал? Дали си бил на некој направа или дома? Nisam razumeo. Da, bio sam napolje u Španiji. Od 79. do... Тоа беше на голема жалост во цела Југославија. Jeste, na treningu su došli da mi saopšte. Ne, bio sam u Beogradu, došao sam valjda negdje. To je 4. maj. Da. 4. maj, mislim da je. Jeste, pošto je 25. maj rođen, da, 80. Bio sam u Beogradu. U kolima sam bio i odjednom prekid muzike i kaže tragičan događaj, umro Josip Broz Tito. Naravno sam zaplakao, to kod mene nije ni teško da zaplačem i onako jedna od tužnijih situacija u životu, kao da mi neko najbliži umro jer sam ga puno cenio. Po природа Мока Славниć je dosta emotivan čovjek. Pa to je valjda neki taj balans da sam na terenu ratnik, a kad se spusti zavesa bilo bi nepristojno da sam i van terena takav. Ja jesam temperamentan, ali emotivac sam veliki i ja i to zovem, te suze su lekovite. Tako da ne stidim se da zaplačem, mogu da budem i opasan, mislim, ali... Ne trpiš nepravda. Da, to je vodilja u životu. Kad mi kažu ko bi ja bio u prošlom životu ili onda jedna od likova je Robin Hood. Volim da dam, voleo bi da otimam od bogatih da dam siromašnima i takav sam jednostavno, takav mi je mentalni sklop, DNK mi je te vrste i meni je drago što sam veseljak po prirodi, a eto mogu da zaplačem kod šale. Sakaš je muzika. Koja je tipna muzika? Da, dobro, to je zavisi od perioda rastanja, kako je bilo. Krenuo sam sa Beatlesima i Stonesima, posle oni svi koji dolaze na red. 80-te su mi bile dosta sterilne i sad onda idu sve drugi koje dalje Queen, ta svetska muzika, Deep Purple, YouTube, to su onako YouTube, ja kažem YouTube, bože. Setih se na vreme da ne mislio sam seljak. Volim i našu muziku, jako volim i našu muziku. Naravno, od Đorđa Marjanovića pa nadalje, kako sam rastao, tako mi se i... Volim, sakali Moka kafana? A ja ne pijem i meni nije potrebno alkohol da bi bio veseliji. Ja sam veseo i ovako. Volim kao ambijent kafanu, kao takvu. I dobro društvo. Da, društvo je ključ. Bilo gde. Kad sam malo prepričao da smo bili potrebni jedno drugima, na primjer leti smo na ćošku, tu gde živimo svi jedan pored druga, onda mi do 1-2 noću sedimo i samo pričamo. I onda obično ovi komšije sa spratova, alo, dosta više, polivali nas vodom i tako dalje. To je to romantičarsko doba koje ja nikad ne bi zamenio za ovo sadašnje. Колку ти помогна Мока спорт да се изградиш во здрава личност? Вела дека спортот го гради карактерот на човекот, спортот дава сигурност и самодоверба и многу други бенефити. Potpuno se slažem s tobom, dobro si to nabrajao. Pre svega red, rad i disciplina. I ja nisam tipičan za to, jer kažeo sam bio talenat, a talenat baš ne voli mnogo da radi. Ali ako povežeš to, onda možeš da postigneš veliki uspeh. Do dan danas, kad god negdje idem, kažem, je moguće da nikad ne mogu da zakasnim. Znači, to je pre svega. Kad je trening u 10, ne možeš dođeš u 10:05, ne moraš da dođeš u 10 do 10. I to te onako u životu ugradi tu neku zbiljnost koja je potrebna da bi mogao
da se nosiš sa svim drugim problemima, ojačate, naučite, pogotovo kolektivan sport, da deliš dobro i zlo, naučite da ne zavisi sve od tebe u životu, ali da trebaš sve da daš. I to je ta neka vrsta discipline, lagana, fina, koja te grura kroz život, ako imaš neke životne prepreke, da ih mnogo lakše savladaš. Jer možda očećeš samo sa porazima, a ne sa pobedama. Pobeda te gura napred, a poraz te opominje da trebaš više da radiš, da budeš ozbiljniji i tako dalje. Tako da sport vaspita jako, jako puno i bolje nego ako nisi sportista. I сега, како е можно мока една мала Србија, држава од 7 милиони жители, да има толку добри спортисти, толку светски јасови, јас само ти кажам неколку, Новак Ѓоковиќ, Тијана Бошковиќ, Никола Јокиć, тоа е навистина резултат за почет. Dam su pitali Žerovicu u čemu je kvalitet Jugoslavije, misli se na košarku, i verovatno to spada u sve druge kolektivne sportove. Jako je lepo rekao, kaže, mi brže mislimo od drugih. Dosta smo obdareni, tako je područje, u Sloveniji je skijanje, a u nekoj drugoj republici je bio neki drugi sport. I za taj kolektivan sport mi smo dosta obdareni. Mnogo smo slabiji u individualnim sportovima, jer tu mora da bude baš ono red, rad, disciplina. A u kolektivno naslanjaš se jedan na drugim. Ne moraš da budeš svaki ti dan najbolji. Biće neko drugi, treći, tako ide. Tako smo i rezonovali i zato smo bili jaki. Da ne moraju uvek iste da budu. Uvek se rodi neka nova zvezda. I Srbija jeste fenomen po broju stanovnika. Leži nam to. Volimo da igramo šibice. Volimo da sve ono što nije dozvoljeno, da to koristimo. Nismo grubi, nismo takvi. Više volimo da te svoje kreacije ispoljimo. Znači u tom fudbalu od Miloša Miljutinovića ili ako ćemo još unazad od Moše i Tirketa u fudbalu Marjanovića i Tirnanića, da posle od Šekularca u mom sportu od Đerđe u Jugoslaviji, sad to je više Jugoslavija, a ovo je Srbija. Tako da Srbija je uvijek davala playmakere, a dinarski period, tamo Dalmacija, ovo centre, visoke, snažne i tako dalje. Tako da... Novak mi nosi mnogu radost, su 36 godini, dominira i natamo ovo sve. Da, on je fenomen kao sportista. Biće upamćen sigurno kao najtrofejniji igrač svih vremena, jer to je statistika, tu ne može niko da ti oduzme. Nekoga manje, nekoga više voli u odnosu, ne znam, na Samprasa, na Bekera, na Federera, na Nadala. Ja izvodno cenim Federera. Onako, on mi je sinonim svega, a naravno da navijam za Noleta, što je Srbin i što je statistički najbolji na svetu. Imate mnogo prijatelji u Makedoniji, predsjednik Košarkaškog kluba Rabotnički, pa ova prilika da gi pozdravimo nekoj... Pa evo, baš sam se juče za vreme utakmice Zvezda i Milano čuo sa Lazanom Lečićem, nismo se dugo vidjeli i čuli. I naravno da sve svoje prijatelje, retko se čujemo, ali se vidimo na raznim skupovima. Mislim da je juče bio isto jedan košarkaš iz Rabotničkog, ne mislim, nego sad samo da se setim kako se preziva. Nije Dukovski, ne mogu sad da se setim. Isto mi je prišao i htjeli da se slikamo. I tako na nekim skupovima, ne računajući Buštara Georgijevskog, gdje smo bili baš dobri. Da, imaš i Sterolja Andonovski imaše. Pa, Lukovski, sve te koje sam malo pre nabrojao, da. Ali dobro, za njih ne treba, ali za ovu drugu publiku koja me voli, eto, puno im hvala i meni to puno znači. Кога се растори Југославија, некако кошарката падна во криза оде. Некако бевме научени на силна лига, сега секоја држава си има своја лига, ова АБА лига нешто се обидува да го врати тој квалитет. Еве, твоето мислење, што мислиш? Pa evo, i ovo si dobro rekao, u velikoj Jugoslaviji 12 ili 14 prvoligaša. A kad smo se razdružili sad 72-84. Pa kako može? Ne može tako. I još uvijek mala zemlja Jugoslavije sa 22 miliona nekada i 252.000 kvadratnih kilometara, to smo sve morali da znamo. To je bilo onda, imali smo hiperprodukciju.
brojčano veći, prostorno veći i talentovanost veća. I naravno da smo mogli da imamo hiperprodukciju u takvoj zemlji. Sad kad smo se razdružili, Srbija se najbolje snašla u toj tranziciji, bez konkurencije, u mnogim sportovima. Sad neki sportovi koji nam nisu ni preležali i nismo tu ništa napredovali, ali za ove druge jesmo i kao takvo mogu da kažem da smo se u toj tranziciji dobro snašli. Još uvijek dajemo dobre rezultate kao Srbija. Možda smo još uvijek po broju talenata bolji od drugih. Sad, ekonomska moć svake zemlje jako doprinosi da nastave neki kontinuitet. Naprimjer, Hrvatska nije ni blizu, jedna Cibona ne postoji. Jedna Bosna koja je bila evropski prvak, ne postoji katanac u bravu. To znači da im zemlje nisu se adaptirale, nisu se snašle i ta ekonomska moć je kod njih izuzetno mala. To važi i za Crnu Goru, iako njima mnogo lakše ili ih ima mnogo manje. A eto, Srbija je negdje još, mora da to naglasimo, od dolaska Vučića od 2012. godine, zaista on ekstremno mnogo voli sport i doprineo je da mnogi klubovi se oporave, da ovi glavni i dalje budu sponzorisani od strane zemlje, što je velika stvar. Za sve osvajače medalja, to bukvalno kad se vrate sa šampionata sutra dan stižu nagrade 20, 30, 50 i 100.000 evra. Ova godina je za zlatna olimpijska medalja 200.000 evra. Jeste, to je rekao. Dobro, to je sad malo teško. Možda daš i malo više. Da, možda daš i malo više, nije baš realno. Ali moram da kažem da kad imaš takvog jednog predsjednika koji razume sport, do njegova dolaska nije to baš tako bilo. Mi u Srbiji imamo nacionalna priznanja koji su izuzetno velika u zavisnosti koji su medalje osvojio. Da imate vi doživotni penziji? Nisu doživotne, da, doživotne dok smo živi ne može da se naslede. Zato se zovu nacionalna priznanja i ona su za srpske prilike izuzetno velika i tome se zahvaljujem. Jeste, to je uvedeno dok je bio Koštunica, njemu možemo to na neki način, kažem, da zahvalimo. I to je jedna stvar da mnogi reprezentativci su završavali karijere u našoj zemlji, nisu dolazili napolje da uzmu, da imaju dobre ugovore, tako i za njih je to jako važno, jer ta najmanja nacionalna je oko 800 evra, što je za srpske uslove solidno. Koliko je moka, na primjer, ako neko donese zlatan olimpijski medal, poslije koliko mu slijedova ta nacionalno priznanje? Pre 35. ne može. Znači, kad ostaviš košarku, da prođeš godinu dana i onda se... I to je sigurno nad 1000 evra. Molim? Za zlatan olimpijski medal je sigurno nad 1000 evra. To je priznanje. Pa eto, za moje je 2300. I to je za Srbiju... To je odlična suma. Vrlo korektno. Da, vrlo korektno. Kaži mi, денот како го поминуваш? Имаш и активности, сега малку си не може да се движиш, меѓутоа, како ти поминува денот од рано наутро до навече? Ja kad sam ostavio, praktično, kad sam prekinuo da budem aktivan u košarci, to je 2007. kad sam bio selektor, prvi selektor samostalne Srbije, od tada više nisam radio. Imao sam iz početka više ponuda, ali nije me interesovalo više da idem da treniram neke manje klubove. Ako nisam dobar za velike, ja sam to presekao. I danas, praktično, kad ustanem, do skora, do pre 2 godine, sam 5 puta nedeljno trenirao, volim da istrčim, malo tegiće, onako, izezanja. I ja imam dosta organizovan dan. Ja volim da gluvarim, ali organizovan gluv. To je da nešto uvijek imam interesantno. I danas, kako živim, kako ustanem ujutru, samo osmišljam kako da provedem lep dan. Nemam nikakve obaveze. I sad koristim sve one godine kad nisam mogao, obilato to koristim. Naravno, sve u zdravom odnosu, ne sad da pijem, pušim, da se drogiram, bilo šta što kao nisam mogu dok sam igrao. Ne u tom smislu.
Imate li neko specijalni režim na ishranu? Ne, ja nemam specijalni režim za ishranu, izbacio sam svinjsko meso, kao tako. Voleo bi da 3 puta jedem dok sam bio oženjen. Skoro sam se razveo. Dok sam bio oženjen, žena je to vodila računa po tom pitanju. A ne nešto specijalno da sada nešto ulazim. Neke suplemente sam pio, ali to ništa nenormalno. Otac mi je iz Vojvodine, rođen je u Senti, majka je Nemica, to je Svol Dojčerka, i tu dosta radi kašika. Tako da ja volim sve što je kuvano. Dalje buranija, dalje grašak, dalje paprikaš, džuveč. Ja to jako volim. I dan danas to jako volim. To je u neku ruku zdravo. Tako da, što se tiče ishrane i života, volim da idem na koncerte, u bioskop, sve sportske priredbe, naravno idem, već 1,5 godina idem na sve zvezdine utakmice. Prošle godine sam se vratio definitivno u halu Pionir. Vratio u smislu da gledam. Imam dobar tretman u Zvezdi od strane Čovića. Imam VIP ložu, što meni u stvari nije ni trebalo. Ali u bukvalnom smislu uživam. Kucam sam u drvo, ne kucam, nego samo da se ne razbolim nešto od čega se umru. Sad sam trenutno povređen, palo mi je stopalo, ali od toga se ne umire, tako da volim da imam pored sebe, da kažem, pratioca, pratilju ili partnera. To se ga da prašam. V današnje vreme ima li ljubav ili na prvo mesto se pari, pa potom ljubav i sve drugo? Pa za moju generaciju i unazad naravno da je ljubav. Ne mogu da kažem danas, to zovu sponzoriše i tako dalje. Malo se to promenilo, pa ne bih voleo da ih vređam. Šta im je prioritet? Sad, ako su mladi po 25-30 godina, da im to ne smeta, da su odvaljene sve ko barbike, od obrova, nosa, usana, grudi, sad i guzu pune. Tako da, ako im to ne smeta, ovim mladima sve okej. To nije moja ciljna grupa. Takve. Međutim, i tu možda se zalomi da neka bude i takva, ako je interesantna. Ja sam sad u nekoj, da kažem tako, ozbiljnijoj vezi. Smešno mi da kažem devojka, sam mator čovjek da kažem, ali partnerka je ginekolog, lepo se slažemo i sa sinom idem na utakmice, ponovo se družimo, što mi jako znači, jer iz raznih razloga nismo bili u mogućnosti da se družimo. I onako kad bi me pitao, a to si mogao da me pitaš i pre 30 i 50 godina, da sam srećan. Izuzetno sam zadovoljan ili, kako da kažem, srećan, jer vodim jedan život kakav ja želim, a to baš ne može svako sebi da priušti. Naravno, tu nije u pitanju lova, jer novac, kaže, možda ti donese neki veći standard i možda neko zadovoljstvo, ali ne može da kupi sreću. Ja sa malo para sam uvijek imao sreću. Vi jedna prilika rekovte da koliko među bračните drugovi nema ljubav, podobno da se razdelate. Da, to je moj slučaj. Dugo sam trajao sa nekom, ali sam se brzo razveo u smislu odlaska. Jedan je život, jako je kratak. Evo, ja sam ušao u 75, ali ne mogu ni za čim da žalim šta sam propustio. Ima par stvari u životu što sam propustio i više nikad neću moći da nadoknadim. To je da kupim ocu 12 pari odela, da se rukujem sa Titom. To su neke stvari koje neću moći nikada da vratim. Ali ne kajem se u životu kako sam živeo, a sad nastavljam da živim jednim normalnim, da kažem tako, polusportskim životom i to me puno ispunjava. Bi padne li teško koga se rastori Jugoslavija? Jako teško. Bio sam jugonostalgičar i dan danas se osjećam Jugoslovenom. Meni će svirati samo jedna himna, Hej Sloveni, i moram da stojim mirno ako sam u nekoj delegaciji, pa Bože pravde, što nemam naravno ništa protiv. To je naša srpska himna, ali jako sam teško to podneo i na mojim gostovanjima pre i posle toga
sam govorio uvek, ako vam kaže da se nismo voleli, lažu vas. Šta će isplivati sada? Od strane Hrvata, Bosne, Slovenije, Makedonija i Crna Gora tu nisu uključeni, da su dalje isplivalo neke njihove težnje dok smo živjeli zajedno. Ja u to ne ulazim. Svi koji su mi bili prijatelji pre rata su ostali danas. Znači da nisam izabrao pogrešno. Eto, to bi otprilike... To bi bilo otprilike Tako, сега се игра многу подинамична кошарка, конкретно НБА лига, со многу повеќе трчање, поголема динамика и твоето мислење какво е за денешната кошарка? Dobro, oni sad govore da u odnosu na prethodnu košarku ili moje doba ili pre 20-30 godina da se igra snažnija košarka, muškija. Ne, igra se cepanički, da udaraju. Ja sam rekao, evo, da se vratimo, znači, do 83. godine, znači pre 40 godina. Kad je neka generacija ide 20-30 godina unapred, onda tek je meriš to na kraju, a ne na početku. I za ovaj kolektivni sport, otprilike se kaže, za neku ekipu kaže da li ima mesa ili nema, to je znači težina. Ajmo na težinu. Evo da kažemo ta generacija koja se poredi sa nama u Srbiji ili kontinuitet Jugoslavije, znači Đorđević, Divac, Paspalj, Danilović, Rebrača, znači ti teški centri. Evo idemo na vagu. Pa sva tri centra su naša teža od njih. Znači i u masi smo dobri. Znači ne znam, Žižić, Radovanović, Jelovac, to je sve teže od ovih. Hoće brzinu. Evo, u redu. Možda je neko brži od mene, od njih, ali ja sam dovoljno brz da oni nemaju prednost u brzini. I onda ja kažem ovako, da staviš dve kasete, tamo, na primjer, skače Divac ili Rebrača, daje Đorđević u sredinu, levo Paspalj, Danilović. I završavaju. Evo, ja kažem, kod nas je Ćosić, Vata, ja sam u sredini, Dalipović, Kićanović. Štopuj. Nije važno da sam ja brži od Đorđevića. Bitno je da sam ja dovoljno brz. Jer ne idemo oni ja na 100 metara da trčimo. To je 20-30 metara. A boga mi prvih 7 metara nikom ne priznajem. A to je dovoljno. Kad to obiđemo, da je kraj. Hoću da kažem da ljudi često brkaju, i to upravo pričam za gledaoce što će da gledaju. Brkaju kad je neko igra kreativno. Onda obično kažu to je romantičarska generacija. To se dešava. OFK Beograd u fudbalu njih se zovu romantičari. Oni su mogli da dobiju najbolje, ali da izgube najslabije. I danas, kad se poredimo, da, igraju grublje, zato što je manje talentova. Pogotovo u pojedinačnim zemljama. Kad je bila Jugoslavija, onda smo bili objedinjeni. NBA. Pa ko to dominira od centara snažnije od Shaquille O'Neala, na primjer? Ko je to bolji od Jordana? Ko je to bolji od Novickog? Može, od Larry Birda. I na kraju, kad budeš nabrajao, ja ću baciti peto. Magic, pa kažu Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Tako nabrajaju. Pa čekaj, šta je ovo sad danas? Koji su to danas? Nema ih. Ali da kažem da se igra snažnija, u smislu da više udaraju, to da, ali koga to briga? Да. Мока ти благодарам што беше гост. Те очекуваме во Куманово на 11 ноември следната година, кога ќе се пушта спортската сала во Куманово. Во име на градоначалникот те поканувам да дојдеш. Ќе најдеме превоз било како ако треба со авион. С девојком. Со девојка. Ja ne idem sam. Да, ќе дојдете во Куманово. Се надам дека ќе дојдете во нашиот град. Hvala na pozivu. Ja ne vidim razlog zašto ne bi došao. Da. Raduje me to da se bukvalno vratim u mladost kad sam imao 17 godina i željno to očekujem i evo poručujem, sačekajte me još malo, družit ćemo se i bit će nam lepo. Puno hvala i veliki pozdrav od Moke Slavdića. Благодарам.
Толку за денеска, поздрав од Белград. Ова беше ексклузивно интервју со светската кошаркарска легенда Зоран Мопреславовиќ. Пријатна вечер.